keselak paithago sakni khorok tansoi sakao kokjak huiselak kangma paiflaiya chinno mosta kalihai hambai kalak mi hoba laitaba kangsilaba upal singna anauba mayol purakpa korong numit ama ngai thigani ai matamdo wakhalgi potlumna nambo poraba kangsilaba singli nauri lutong unsatana kupsillaklaba punchina sanjai chalaklaba matam sida koi pai pai ri wakhal sina pura kum pothaba laitana thaumai kupigi mairi sina mutri phawada punchigi hingbagi lambida korogi maisana chaktheklaba hakchang polang si puduna ngai thigani ai ngoloyana humlakpa tainglaba nungsit namiba mana thunglaba yekna mi hobagi lanpham marak sida thelam khini nongmadi manabagi pajeng thira amatta oibagi langnana kisi kiduna thangal lamgani atiyada wangna amuk taraktana balaimai sida khonjel wangna lauduna ai khoi amattane ima amattagi masani punsina sirabasu hanjin hanjin ngai khini ai matamdo ses loijai di hanna ishwar ki khushi moi khrabanang di lakhini do amuk basanta sandila sanaba leikhini nang di lengdana pumnamaki harauba oina he basanta nang na puraba matam sidi yamna phajai ning thijai naujai nang na bapuraba matam do yamna haraujai malem sida leiriba mioi pumnamakna jinglon wang madagi tapna fudharak pa liri nungsita do matam do da khanbangang khiri tu mayam gi atopa ritu basantani haiduna nang di ritu mayam gi basanta rajni malem sida leiriba leikol da golap sanarei kuthap na chingba leirang pumnamakki mafamda purak uchek oya singna pairi lehi chuppi maning tamna wahong na jagoi sari chingnong da sathet ka loinana maning tamna khonjel pikna ta matam dugi oina kukil khongli upal hepal marakta koi chin na koi pai na basantana lakpada chiklaba hingda purnima thajado ubada mabukning yamna tappi purnima thajado urubada shubna mangkhriya waba wakhal kaya basantagi matamda haraubagi mapan leite ma ki aroiba basanta purnima kauba numit ki numidang wairamda nongchuk thangba maikeida tiada ngalaba numitna nongmagi oina chatlage tauba matamna amaromda nongpok thangba maikeida purnima ki thabalna chikna ma ki mangal pirakpa matamduda shanei kumgi yausang lila basanta lila hara abir galoinana adubu nongmagi oina numit ngalakpa matamda sangsar sigi mioi singna somang khuding abir galoinana dhulo portal paiduna shanei haraunei basanta lila haibadi yausang lila yamdana numit mangani gi sisa thanya de sibi bia tambiramba achepa wahai jati gunusbagi panganda mayek nai bam phani ki bangi tin mayekna yaibi thawai bukan gi haiba mungle akhak raudegi jati gi pije pumirai do imalon bukawdun meti kopi imagi thanglam lamun bisnamo jati gi mera chukpada anumba thogambo lorama namaskar nungle rakka letkani karamna lumlaba hakchang sinna khu संघौजी इसाबो मति चाबो फिरे पंगना नांथरकली अदुमक अनौब इचेलदगी लेप्तबुदि जादे मंगन हिंदे दोमतबु महाकालगी ममलब इपाकुदा अरेमबदा कोली चेंसिन दुना भाग्यचंदगी मितंबु चेंसिन लिखादोक्तुना अमुक पाउनागी चेंखोलब मरुंदा खांग बयादे कल्लब साफुदा येंगे अमुक इराबोत पांगना चेंसिन दुना कोलुई कानदे अदुनसु हिरुरे चौथामिया सनातई अहुम लिंखतली मखोइगी अचौब मितम हेलकली अमुक यूसितकी साफुना ओनसिली माई उमंग लाइरोंदा अरोइब मियें मखोइना
ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯪꯍꯧꯗꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯊꯧꯁꯥꯍꯧꯗꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃꯗ ꯀꯉꯥꯎꯅꯅ ꯆꯠꯂꯝꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯏꯌꯥꯏꯗ ꯀꯨꯞꯈꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯑꯀꯪꯕ ꯎꯄꯥꯜꯅ ꯊꯟꯈꯔꯦ ꯑꯀꯪꯕ ꯎꯅꯥꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯇꯠꯄꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯍꯧꯅꯔꯨꯕ নাইꯗনা মথং মথং মঙালগি লম্বিদা উচ্ছিন্নভাবে আর নিজেকে নিঃশব্দে সমর্পণ করি কবিতার দুটি চোখে। এভাবেই কেটে যায় প্রতিটি প্রবাদ, প্রতিটি গোদলি। কখনো মাঝরাতে সুখ স্বপ্ন ভেঙে গেলে দেখি কিচ্ছু নেই, শুধু একটা ভেদে রাখি আর প্রতিজ্ঞা করি তোমার খোকার পক্ষে তোমাকে জ্যান্ত করে Mà hồi đó không là cái gì vậy mà. Dậu này lớn dầu nè. Mela này tên là bùi mela. Kami ho, tayo kay malasan ka po na tayo kay. Sa na kay nila isi. Chơi camera thế nào chúng ta cặp ông sẽ lấy sẽ ra. আপনারা মানুষের মধ্যে ক্রমশ ভিন্নতা তৈরি হয়। প্রত্যেকটা জায়গায় রোপণ করা আছে। সে পূজা করিয়া তেমনি মা বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন সেটা তারপর আমার আন্তরিক প্রশংসা জানাচ্ছি সবাইকে। অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর নির্মল দাস মহোদয়কে। মেলা প্রাঙ্গণে আগত সমস্ত বই প্রেমীদের অবগতির জন্য আবারও কিছু ঘোষণা। প্রত্যেক বছরের মতোই এবারও 39তম আগরতলা বইমেলা ড্রপ বক্সে আপনাকে সঠিক উত্তর লিখে জমা দিতে হবে। কেবলমাত্র উত্তর লিখে জমা দেবেন, নাম ফোন নাম্বার সহ, এবং সেই পুরস্কার দেওয়া হবে। এই বই চলবে রাত 8টা থেকে 30 মিনিট পর্যন্ত। ধন্যবাদ। আপনারা জহর ব্যানার্জি থাকছে ব্যাঙ্গালোর থেকে আগত ইন্টারন্যাশনাল আর্ট অ্যান্ড কালচারাল ফাউন্ডেশনের দ্বারা পরিবেশিত অটল বিহারী মানবরচিত অনুষ্ঠান অটল চন্দ্র